Danas testiramo najluđi adrenalinski park u Meksiku. Ziplan iznad prašume, vožnja kroz špilje ili plivanje pod zemljom. Da li je Explore stvarno vrijedan ovih para ili je to samo turistička zamka? Idemo saznati. Ulaz je već top. Već smo u špilji i baš je cool. Predobro je, da. Ovo je nekako dan kojem sam se najviše veselio u Meksiku. Ovo mi je gledam od kad smo bili u Njemačkoj, za ovom parku i svemu. Sve izgleda brutalno, tako da jedva čekam ući unutra. Inače ovdje postoji oko 7-8 nekakvih tematskih parkova, nude razne sadržaje, ali mi smo se odlučili za ovaj zato što je pun adrenalina i avanture, to mi volimo. Tako da ajmo provjeriti stvarno šta je ovo. Kako je meni ovo Keti super. Da. Čini mi se da će nam baš biti dobro. Evo Keti sa svojom kacigom. Kako si cool. Wow. Evo nas u bosanskim piramidama. Skoro pa isto, da. Kako su moćno napravili show. Predobro, meni I viš, sad je ovo ovdje napravljeno za zajebanciju, i ovdje su nacrtali nešto. I onda kad nakon 2000 godina nađu ovo ovdje, reći kako smo mi ljudi pisali tu nekim pismom čudnim. Da. Pa da vidiš ovo. Mamut i ne znam ovdje šta. Da, i ovaj Explore, imate i Fuego što ovdje piše, a Fuego vam je navečer. Ovaj je otvoren do 5 sati, a od 6 otvara i taj Fuego i onda kaže da je potpuno drugčije, sve sa nekakvim svjetlima, vatrom, Ali eto, mi smo se odlučili za ovaj po danu. Ali park je ogroman. Evo ove baklje što pale po noći. Da. Izlazimo van. Zipline se čuju. Osjećam se kao da idem u Survivor. Baš. Doslovno, evo nas da u Survivoru. Samo što nećemo biti ni gladni ni žedni, zato što u sklopu ove ulaznice za park imamo i all inclusive nekakav restoran. Park se otvara u 9, a restoran u 11. Tako da smo mi došli u super vrijeme, mi smo došli oko 10 smo došli ovdje, a sad je pola 11 i opet špilje. Cool. Ovo je Siges zakon. Da. Ovdje isto ovo, kako je cool. Ma sve je cool. Jedva čekam krenut nešto. Stvarno skupo. Točno smo platili $213,59, s tim da je $11 smo platili nekakvo osiguranje ako nam se slučajno stvari izgube ili ako slučajno bude kiša ili nešto, tako da možemo pomjeriti ovaj termin. Ali ako se razbije mobitel, ako se mi razbolimo, ako padnemo od nekud, sve to ulazi u to osiguranje. Da, tako da smo i to uzeli. Znači sve zajedno $213,59, popust 53,40. Koliko dinosaura su stavili ovdje? Predobro. Šta misliš, je li pravi? Ne znam. Evo i trgovinica, hola. Imate ove majice što sam ja obukao danas, da ne bi slučajno izgorili. To vam je moja preporuka. Hoćeš ti možda sebi majicu nekakvu? Neću, evo majica 999 pesosa. Ovdje ima svega za kupit, baš je cool. Evo ručnici, kako su cool. Evo ovdje majmuni, ne majmuni, ovi... Kako se zove ovo? Ajme, ne mogu se sjetiti. Evo ovdje imate papuče. Hola. Što se tiče suvenira, jaki su, nema šta. Kako po gradovima, tako i ovdje. Kako je cool ova šalica, ne? Baš je lijepa, da. Ali ogromna. I teška. I ova isto baš. Našli smo i naš. Evo ga ovdje, kad ti pridržim i naočale. Dobijete ovako jednu narukvicu, ajmo to tako reći. I ovo unutra, i onda ovo sakrijete kao unutra. Zatvorite da on ispadne i to vam je to. Mi imamo naš ovdje, sve smo stavili ovaj jedan mali ruksakić, ostavimo to i napokon u avanturu. Mi smo se opremili, tu sam uzeo ovu kacigu za GoPro. Iako sam ponesio ono svoje, ne znam gdje je to, nebitno. Što se stavi sam, evo ga, kod Keti na glavi. Ovo sam isto ponesao u slučaju da nemaju oni. I ponesao sam za prsa, tako da vam što bolje možemo snimiti. Opremljeni smo sve u 16. Da, jer samo kao na jednom mislim da možeš držati iz ruke ovako, a na svim ostalima kamerica mora biti ili na kacigi, na prsima ili na ramenu. Tako da sam ja ponesao sve osim na ramenu mi nekako glupo, nemam pojma. Ovdje imate sve ove atrakcije, imate crveno svjetlo vam je kad je puno, naranđasto kad je gužva i zeleno kad je prazno.
I sva sreća, danas je sve prazno. A gdje ćemo mi kad ti prvo? Što je bliže? Ajmo vidjeti ovdje ovaj tobogan. On je prvi bio desno, tako da ćemo tobogan, pa ćemo redom. I ovdje piše da morate imati zatvorene cipele, minimalno 1,30 m i maksimalno 136 kg, tako da hvala Bogu još uvijek mogu. A ti si rekla jedino te strah tobogana. Da. Idemo odmah tobogan riješiti. Ma nije mi strah, nego mi je jedino onak, pošto onako kruži neki tobogan i onda ste u luftiću, onda ne možete kontrolirati kako će vas voda ponijeti i onda ako me odnese iza leđa onako unatraške, to je malo onako nezgodno, ali ne znaš gdje ćeš završiti. A meni je tobogan. Ali meni je to cool. A meni je tobogan nešto najdraže što postoji na svijetu, znači. I meni kad vidim gdje idem. Okej. Inače idu 4 osobe, ali nama je rekao kao ajde vas dvoje idete sami. Pa ćemo vidjeti, možda nećemo nadrapat odmah na prvoj vožnji. Lakše će nam luftić biti, pa ćemo brže letiti. Ali ovaj put je baš cool. Dobro sam napravila. Broj, moj umorit ćemo se. Ajme, koliko ima do gore Keti. Kako ovo bolesno izgleda. Majko mila, kako ovo izgleda. A tamo ide zipline. I tu još jedan. Pa ima ih više, da. Da. Imaš i tamo. Da. Evo ovdje imate vode, ako se želite osvježiti. Ovo je baš ogroman park. Evo je luftića. Ajme. Pogledajte, ako ovdje stojite, vrijeme čekanja 50 minuta. Tako da mi stvarno imamo sreće da nema nikoga. Tako da. Ovdje nam je pola sata čekanja. I to prolazimo. Vidi kad je tobogan, da? Kako cool. I onda tamo u krug, tik. Kati, mi smo na redu. Drži se jako. Jebem ti. Ti bar ne ideš u rikverc. Ja idem u rikverc, ja ne vidim ništa. Ajme, majko, da. Kako ovo jebeno. Ajme. Ledelo, brate. Ovo je bolesno. Ajme, braćo. A kako je glupo ići u rikverc. Sad ću ja ići u rikverc kada gledam. Nećeš, ja. Ja ne vjerujem, znači. Ajme. Brate, mili. Šta radiš? Ja sam mislio da ćeš me preskočiti. Šta je ovo, bro? Sad ja idem jebati. Kako te okrene, evo ga, evo ga. Drži se, brate. Ajme, sad će biti debelo, drži se. Šalim se. Još malo, pazi. Raj, ovo je bilo brutalno. Šta kažeš, Lana? Ovo je bilo ludilo. Kako je bilo voziti se u rikverc? Ajme. Znači ide polako, pam, bacite odjednom, ono, ne možeš, ne očekuješ tu više, ne vidiš ništa, ono. Ajme. Tre cool. Idemo još jednom, ali ti sjediš od iza. Ludilo. Već se isplatila, evo, iskreno. Kad se spustite, onda se možete opustiti ovdje uz valove. Ali nije nam nešto za opuštanje, idemo dalje obilaziti. Idemo dalje. Po još malo adrenalina. Da. Kako ludilo, brate mili. Gle, ovo je, kad smo ušli ovdje u cijev. Baca, vamo, tamo, glav, di će vam. Ali ovo kako su napravili ove puteve, ono. Ništa nema, ono, bez veze nešto, tako? Da, i muzika sa strane, ono, bubnjevi.
Baš si dobro to rekla, ono, Survivor. Pre-cool, znači baš je ono. Iskreno, obišao sam puno tobogana, čak smo u Njemačkom bili na onom najbržem i stajać, što stojiš pa se spuštaš na nekim vrećama. Ovo ti je najdraži, number one. Ovo je number one. Pogotovo za ovaj samo ovdje experience. Baš je top. Je, dobar je, nema šta. Sad ćemo vidjeti kako će se ostale atrakcije pokazati. Koja će biti najbolja. Baš. Riješili smo tobogan. Sad idemo ovaj Hamakuk Splash. Ajmo. Može? Može. Kakva prašuma. Zamisli, sad nigdje nismo vidjeli pumu, ono vidimo ovdje. Ovdje ima čak i kafić, što isto je jako lijepo. Imate nekakve sokove tu. Jaguar, tapir, ovo ono sada one... No da, i imam nekakvi milkshake-ovi i snack. Snacks, što je ono, baš lijepo, ja pogledajte. Baš je lijepo. Evo ovdje ono za sjedit, ma top. Tako da je top. Da. Idemo na iduću atrakciju, zaboravimo je kako se zove. Evo ovdje preuzmemo ove vreće. Gracias. I idemo. Kaj ti ide prva? Idemo! Tako, ovo, cool! Kako je bilo? Super. Baš je cool, onak kad krenu ubrzavat. Što ja digao noge, onak guzicom se odbijam. Jesi. Pre cool. Ajmo. Angelo! Gracias, idemo! Kako je ovo dobro? Evo i Kati. Ostala je Jola na sredini. Plivaj Kati. Plivaj. Plivaj Kati. Poješće te krokodil. Ajmo sad vidjeti šta je sljedeće, zipline ili podzemna voda. Ajmo vidjeti jer lijevo je to dvoje, a desno je onaj buggy. Sve je mokro, je upravo sam proklizao. Jako je klizavo. Idemo uzbrdo, tako da je vjerojatno nekakav zipline, a? Da. A vidiš, ovdje piše da ne smijemo ovo niš nositi. I to je to malo glupo što nam ne daju, pošto imamo... Kako sam proklizao. A ti možeš mikrofon tu držati ruci? Da, pa kad sam proklizao ne znam gdje sam ga držao. Di je uopće ono, kad je ovdje vamo desno. Ne možete ići na zipline, iako imamo onu torbicu za vodu. Tako da ćemo morati mikrofon tu ostaviti, ali što je tu je. Tako je kako je. Napokon na zipline-u. Da. Koliko smo već? Čekali, iščekivali, planirali. Da, već 16 godina govorimo idemo u Omiš, idemo vamo, idemo tamo. Kad ono prvi put u Meksiku. U Meksiku, da. Upregli nas ko konje za utrke neke. Baš su nas ono. Kako je ovo klizavo, kad s tebi ništa ne kliže? Od ovdje ne, zato što je drvo. Ja sam sad baš proklizao na drvetu. O bože. Evo idemo prvo na ovo, ovdje je najveća brzina 21 km/h. Hold the frog, sit down. And wait, okay? Okej. Go. Kako dobro! Idemo! Hola. Hola! ¿Usted de dónde es? ¿Cómo está?
Muy bien. Kako je? Kako je dobro ovo bilo, ej. Bilo mi... Kako me je zakočilo. O, ja gledam, reko, zabit ću se, ja mjesto kod mene se pokvarilo nešto. Ja sam se još okrenula. Ja vidim da si ti stala, ali nisam vidio kako si stala, kužiš. Vidim, ja idem punom brzinom, reko, sad ću pogoditi pravi vodu. Pa da baš, ono, nije da usporava pri Već te kraju. pogodi, da. Baš te pogodi, da. Ali u tom trenutku kad te pogodi, odmah te i slika, vjerojatno, da ti uslika što gluplje, onako. Ali prvi osjećaj, To. baš je to. Malo prekratko, ono, brzo se završi, ali to. Ali zato imamo drugi sad. Da, na ovoj traci ima 7 komadave. Boke ti, čao! Idemo! Kako dobar osjećaj! Brate moj! Brate moj, dobri! I sad opet ovo ludo počinje! I? Prekuli ovo. Sve bolje i bolje. Sad se polinjemo još više. Umorio sam se bome u ovom parku. Idemo preko ceste ovaj put. Hvala. Evo kaj ti stigle. Kaj ti ovaj još viši? Da. Ja sam za on preletio onaj cool bus. Ovo je ogroman. Ovo je najviši. Ali nije taj najviši, vidi tamo ima još viši. Preko puta. Umrit ćemo dok se na ne popnemo. Visina 30 metara. Let's go. I opet gore. I opet penjanje. I samo penjanje, dobro, ovdje nema puno penjanje. Mene umorilo ovo penjanje, majke. Baš ono što si rekla, nema stajanja, znači. Baš sam umoran. Slomilo me ovo penjanje i sve, a gledajte sad gdje se gore moramo popeti. Sad idemo, čini mi se, na najviši zipline u parku. Ajmo vidjeti. I onda imate još ovaj cool mostić ovako. Koji skakuće. Nemoj puno mrdat. Opala! Idemo! I gore zastava ogromna. A sad kad se penjemo na ovaj najviši, znači ogroman je. Baš ima za hodanje, ono sve u krugu katastrofa. Pa tu vam se vidi čak i tamo negdje, Playa del Carmen. Tako da, ne mogu ni pričat koliko sam se umorio. Tako da, ako ikada se budete vozili ovom tu cestom i vidite ovaj toranj, sjetite se nas. Da, ovo vam je cesta Playa del Carmen za Tulum tamo. Ali uglavnom Playa vam je samo nekoliko kilometara odavde, tako da nemojte ovo prepustiti, vrijedi svakog centa. Da, i ja mislim. Da, nismo još ni obišli pola. Tako da ono, dođite obavezno. Skoro 2 metra Ok, distanca. skoro kilometar. Da. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿De este lado? Ok, bye. Idemo kilometar brzine. Come stai, amigo? Odlično. Ovo je bio top. Ovo je baš bio... Najduži i Da. najbolji nekako. Evo jedan brzi. Piše da smo preko za 35 sekundi. Ide se 34 na sat. A dužina je 326 metara. Upola je kraće nego ovaj sad što smo bili. Da. Ali zaboravio sam gledati tamo koja je brzina, ali ovdje je od 34 km na sat. Tako da je dosta brzo. Ajme, baš sam se. Ovo izmori ljudi, ovo stalno u krug, penjete se.
Kako je ovo cool, ljudi moji! Woo! Dobro? Da, ovo mi je bilo najgore kočenje do sada, mislim. Da, ludilo je bilo. Bio je brz dosta. Evo, zipline zadnji, idemo u vodu. A, okej. Evo, bagija. I ovo nas čeka ispred, ako se uopće vidi odavde. Ne znam od ovoga. Evo, odavde, pogledaj. Bagi. Well, please. Bag, legs up, and bye-bye. Pazi, tamo sam krenula ti reći, da? Ali mi smo ludi kao struja. Kao ićemo jesti, ićemo popit nešto, ićemo ovo, ićemo ono. Ali idemo na onaj drugi zipline odmah. Tamo ima samo 4, rekao je 15 minuta da je to. Tako da idemo riješiti to. Da ne skidamo sad pa se opet oblačimo, mislim da je pametnije aketa. Tako je. A sad idemo na ovaj Venado ili što god da je ovo. Pazi gore glavu. Odakle ti? Ćao. Hola. And now legs up. Go. Šta? Ne mogu više. Silaži iguanu. Ne. Ovo je ovakva je bila. Kako je stvarno? Ode mi ovo. Evo, ko pravi restoran, znači uđete i onda pita za koliko osoba pa vam onda traži stol, evo maše vamo nama. Tako da ajmo vidjeti gdje ćemo. Ok, gracias. Salad bar, no dishes on the back. It's a buffet service and drinks on the corner. Ok, gracias. Ajmo mi prvo na sokove, ja sam jako žedna. Uzmemo sami čašicu, Ali cool, bravo. tople su. Onda imamo kolu, Sprite, Fanta, tu su nekakvi gazirani sokovi. Ovdje imamo limunade, hibiskus, sok od naranče, chia water, zeleni nekakav rižina voda, mango. Ma nema čega nema. Ima vruća voda i kava. Šta ćeš ti? Ne znam, mislim da će čak možda limunadu jednu. I ja mislim da ću limunadu. A ja ću hibiskus. Šta ćeš ti? Limunadu. I možete si i led sami uzeti ako hoćete. Isto fora automat za led ima. Da. Mi će ostaviti ovo na stol, možda popiti. Čekaj. Ja sam žena, moram odmah. I ovo je baš dobro. Predobro, da. Čekaj da nadopunim nekakve salate. Ovdje ima kolač u salatama. Ali vidjela sam da oni dosta tako kombiniraju i slatko sa slanim i cvijeće nekako u salate, tako da moguće da ima i voća u salatama. A nema, što nema. Dobro sve izgleda. A nekakvi prilozi. Izgleda baš lijepo.
umaci, evo guacamole. Ovdje su nam neka peciva, fora. Imaju kruh, da, peciva, salame, sirevi, kobasice. Ajmo sad na drugu stranu. Baš ima izbora, da. Sjemenke, nekakve suhe šljive, pistacije, znači orašasti plodovi, pa i ovdje nekakve salate. Vidiš kako oni, gle ovo, imaju salatu i onda imaju jagode unutra i maline, grožđice, smokve neke, nešto, nemam pojma. Tak i ovdje imaju jabuke, kruške. Može. I tu su nekakvi prilozi, salate, seafood, ovo nešto sa ribom. I ovdje tuna salata, surimi salata, svakakve salate, baš ima izbora. I onda ovuda. Onda glavna stavka, tu je meso. Evo ovdje desno ovo što ona grabi, to na kočinita pibil, što je tradicionalno njihovo za ovu regiju. Pire krumpir, nekako meso, pileća prsa, povrća, tjestenine, svakakve vrste. I opet meso. Što je to? Aha, pice nekakve unutra. Evo ovdje si možete i sladoled uzeti. Imaju i kolači. Ma predobro, znači. Bome još nismo vidjeli nigdje ovakav bife. Voća. Što je ovo? Paela. Uf, ovo je najveća paela koju sam ikad vidjela. Strašno. Jogurt. Ma nečega nema. Opet kolači, neki mafini, brownie, sladoled. Stvarno, svaka čast. Losos. I ovo je ogroman izbor. Ja sad kad, evo, ovo smo sve prošli, ja nemam pojma šta bi, gdje bi počela uopće. Nekakva juha. Neka morska. Morska nekakva juha. Što ima tu? A ovo su ovi takosi. A tu si možete tako se praviti. I još juha. Ma svaka čast. Nismo se najeli, mi smo se ubili u hrani. Znači, hrana je stvarno brutalna, što je. Da, kao što ste vidjeli, ogroman je izbor i hrana je stvarno ukusna. Pre dobro, znači, mi smo se ubili, nismo vam snimali jer idemo što prije, već je skoro 2 sata, idemo obići još ovo. Što nam je ostalo? Iduća atrakcija, Keti, reci nam. Kvadovi. Keti cijelo vrijeme priča, kvadovi, moramo kvadove, tako da pičimo na kvadove. Idemo. Imaju 2 različite ceste, ali tako? Tako je. Pa kad završimo ovu, možemo se raditi. Možemo napraviti da još jednu turu. Tako da idemo prvo vidjeti kako to izgleda. A evo ovdje. Ovaj šamara dole. Cool. Ovo je stvarno cool. Osmijesi su na licima, izgleda je dobro. Ovi drugi su slamljeni. Izgleda isto da je dobro. Da sjednem u ovo čudo. Da se moram vezati. Vjerovatno. Sigurnost na prvom mjestu. Ajme. Hvala za cijelu neku staru ladu nivu. Da pridrži. Pridržim. Da se ja vežem. Sve ovo najviše čekala? Da. To je zipline. Zipline je bio odličan. Sad ćemo vidjeti. Ja mislim da će ovo biti cool, da. Sad ćemo vidjeti hoće li ovoga... Vidi guane tamo, prosti. Hoće li biti bolje od zipline-a. Sad. Imate gas, kočnicu. Take it down, forward, braking gas only. Track Okay. carefully and Thank you. Bye. Vide lada niva. 4x4. Dobar, vidio. Di si, buddy? Ajmo vidjeti na što ovo liči. Opa! A? To po šumama. Mislim, nije kroz šumu, ja se odvezu. Ono, ne ide brzo. Ja gledam kada je pokvarena, možda ide malo, opa, a? Nema pojma. Ide. Drndavo je. Drndavo je, brajo, makadam.
Idemo, neki turisti su zapeli u džungli, idemo ih izvaditi van. Op, op, op. Motaj, motaj. Masaža cijelog tijela. Šta? Masaža cijelog tijela. Da. Nema počinja. Samo gas. Evo. Ovo je checkpoint. Hvala, amiga. Hvala. Ja se preporeko, ko je ovo? Vozi Miško. Znaš ti, Miško, da voziš 2 km vezanih očiju? Znam. Vozi Miško. Idemo. Motaj ga. Motaj ga. Ovdje kroz šumu ovako. Opa. Daj ga vamo. Tek 500 metara. Vozi opasna kurva. Kurva. Op, op. Op, op. Ispaću. Moramo napraviti još malo veći adrenalin. Ako želite ludu vožnju, dođite sa mnom, evo ga niz brdica velika. Let other pass. Aha, okej. Ako sve spori. Ali mi ne puštamo nikog jer nikog nema. Kako lud. Moj, kako on skače. 2 kilometar i pol. Aha, koči. Kakvo kočenje. Jesi zadovoljna? Da. Everything good? Everything is perfect. Okay, be careful. Sharp turn, narrow pace. Slowly. This is slippery. Okay. Okej. Your hands inside. Kaže da se čuvamo, da ima narkokartela ovdje. Šalim se. Kaže da nekakva nizbrdica i da je klizavo do sada, pazimo. Ajmo pogoditi u zid. Upalite svjetla. I pripremite se na kočenje. Ajde da vidimo, nećemo divljati. Pa vrat, a gdje ću upaliti svjetla, volim sam to znati. Nemam pojma. Šta kažeš, a? Ovo je brutalno iskustvo. Ovo ko dođe, nemojte propustiti ljudi. Hoće li nas Laga Niva iščupat? 2 kilometra, nismo ni na pola došli. Što je bilo, Keti moja? Ne znam, gdje sam? Evo ga opet. Palite svjetla, pripremajte kočnice. Sad koču. Break. Break. A da bi moglo biti mokro, a? Što kažeš? Moglo bi biti mokro. Ne vjerujem. Ne, a? Brajo, di idemo. Sva sreća nema drugih vozila, jer bi bilo sve prašnjavo. Hola amigos! Kako čudo! Ono koji Dobro. laje dinosauru. Ajme, gdje smo? Gdje smo dok se nisu izlegla jaja? To je dok se nisu dinosauri izlegli. Ajde, čupaj Lada! Ovdje se izlega upravo dinosaur.
Ajme, Bježmo onda. bježmo. Ljudi, ne znam šta je bolje, zipline, tobogan ili sad ovo čudo. Koči. Nema kočenja. Evo i ovdje jaja sva. Ove dvije cure ispred isto gaze. Htio sam ih presić, ali idu one, brajo. Ali praše. Da, O, umalo smo se prevrnuli. Evo ga, prestižemo. Sad mi prašimo. Ne, ma mi ne stajemo dok se ne prevrnemo. ovdje rupa na rupi. Baš je, da. Dok se ne prevrnemo, ne stajemo. A malo nam fali. Jao. Peti rupeti. Braćo mila, izašla mi duša. Nemojte ko mi, prvo jest pa onda na bagi. Pa ne znam, ovo kad je bi se držalo više. Ne znam. Nemoj samo za volan. Ležeći policajac. Opa, opa, opa. O, Vladimire! Pa jesi htjela adrenalin? Da! Onda. Oho. Pripazite, dinosauri prelaze cestu. Pripremite se, gdje li će preći. A možda neće. Policija. Everything's fine. Ok. Prva staza preživjeli. Bilo dobro? Odlično. Idemo odmah na drugu. Ajme, pogledajte ga. Ode rođak. Teren je onako dosta drndav, puno je rupa svega i onda još Vlado dodatno to Gas, lijevo, desno, gas, ovo, lijevo, ono. desno, ne znaš di si, jesi gore, dole, nemaš pojma. Cijelo je Sad adrenalin. se treseš. Meni je bilo glupo da se vozimo onako samo laganini, nema smisla. Rekao, idemo mi još malo se izdivljati. A sad ima nekakav Jel ti vodeni. bilo dobro? Da, odlično. Šta si htjela reći? Da sad ima nekakav valjda vodeni. Ajmo Pa da idemo vidjeti još vidjeti. jedan vodeni. Hajde tu lijevo. Ali baš je ogroman park, baš je ono. Fora su samo napravili što god da vi uzmete zipline, pičite od tu, idete skroz okolo i opet se nekako vratite na početak. Tako i ova isto, vozila i sve. Hvala. Hi, welcome. First time today? Ne, second time. Perfect. Show me your razor, please. Now different track, platform number 1, this way. Hi. Ovi vam stave ovdje na narokvicu nešto, mi smo mislili da možete samo jednom, ali pitao sam možete se voziti koliko god ćete puta. Tako da ono, to je isto cool. Ali toliko toga imate, tako da ne vjerujem da Čiko dođe ovdje i samo se vozat sa kvadom. Jer ima brdo stvari ovdje, baš ima. A mi sad idemo na drugu turu, ovdje šprica nekakva voda, tako da mislim da bi trebali Spremiti mikrofon. Runda broj 2. Kako cool. Da, Ćemo pogoditi drvo. nemoj, molim te. Oho, evo i blata. Milimetar. Oho. I sad kad budemo trebali uroniti, nećemo moći. Ne znam, ja sam snimila. Ako ćemo sad ići uroniti, onda nećemo moći uroniti kad spada zbog njih. Kužiš? Sad ćemo, evo čekaj ovo.
Ovo je cool. Ovo kako je dobro, a? Ovo je dobro, da. Ovo nekakav mostić, ajme majko. Drveni mostić. Jel klizavo? Nije. Ja, malo ovako. Da nemoj sam po sredini. O, zima je sad. Blatnjavo. Prebrzi smo pa moramo stati, jer uvijek stignemo ove ispred. Sad idemo u špilje. Oh. Ledeno. Sad sam ga poslušao da idem polako. Ali ništa više. Kako je hladno u ovim špiljama. Meni nije uopće. A ne može da... Hoćemo gore? Ne. Den Tag, guten Tag. Evo ga. Turn Idemo. on your light and prepare to brake. Aha. Kako je ovdje kačili? Kako su pogađali ovo? Da. Pa ćemo pun gas u vodu. Ajmo u vodu. Ali Ajde. nemoj, paš da se ne prevrnemo. Gledaj skoka. Najradije bi u rikverc, evo ljudi. Finito. Gdje ste, braćo? Predobro je sve. Obišli smo cijeli park, sve smo vidjeli, sad za kraj nam ostaje još samo da nešto lijepo popijemo. For me one Jaguar. And Gracias. for me one zipline. Naš Jaguar. I zipline. Zipline, Moj milkshake. Ovo je isto baš fino. Ovo je baš dobro. Pa da je sve dobro, znači hrana je top i ovo je top. Jel si isplatilo, Keti? Meni baš bilo predobro. Lud dan, znači lud dan stvarno što je. Nažalost, dosta tog smo morali snimati bez mikrofona, Da, bilo je dosta vode, dosta mokrog. vodene aktivnosti, da, tako da eto. Mi se nadam da smo vama bar malo svidjelo, da smo vam bar malo dočarali kako ovo izgleda. Da ste vidjeli i shvatili da ako dolazite na poluotok Yucatan morate doći u ovaj park. Koliko god da je skupo, stvarno ne možemo reći sad Ako da je ono. volite, naravno ako volite avanture i adrenalin. Da, ako Ovo ne, je ako top volite stvar. nešto drugo, Kat je već rekla da ovaj, ne znam kako bi to nazvao, ima 6-7 svojih parkova. Tako da ono, vidite, izaberite si nešto, mi bi ovaj park preporučili uvijek i svakome. Ima za svakog ponešto, nije Da. sad da je samo adrenalin. Bila ona rijeka, malo plivaš, iako nije duboko dobijete prsluk, za svaki slučaj morate ga imati. Ima rijekata i ima još jedna ekspedicija, to je kao podzemna aktivnost nekakva, to je isto na kraju rijeka.
ispostavilo se da je isto kao i ovo plivanje, samo je malo plića ta rijeka i više se hoda, tako da nema neke specijalne aktivnosti, ima onaj jedan tobogan, Da, ali tobogan ništa, ono to je. ali tobogan ništa, da, uglavnom isto mi je kao i ona gdje plivaš, znači ništa. Je, isto, identično sve, samo je razlika taj tobogan, ali tobogan ništa bez veze. Tako da sljedeći put kad bi dolazili, na primjer, preskočili bi to. Preskočili bi to i preskočili bi onaj rafting. Rafting je isto bio. Rafting je bio malo kompliciran. Nije nama, ali je bilo ovima ispred nas koji nisu znali upravljati njime. Tako da smo mi većinu vremena stajali, pa pomakneš se malo, pa opet stojiš, ali oni zapnu, dosta je usko. A trebate upravljati sa rukama lijevo desno. Pa su se ljudi malo pogubili. A da, bila je ekipica pa su se malo i zaigrali, šta ja znam. Mislim, nebitno, i da nije bilo njih, nije mi nešto vrijedno posjeta, Mislim, okej, prvi put kad ste ovdje, lijepo je vidjeti sve i šta ja znam. Radije bi ošla još jednom na kvadove, oni su mi bili top. Pogotovo oni s vodom, onako. Da, kad ulječiš, baš ne znam onako nije fora, šta. da. A zipline mi je isto top, podjednako mi je onak jedno i drugo, samo što zipline baš ima dovoljno. Tako da baš se izdovoljiš toga, ne bi se sad opet išla vraćati penjat gore. Zipline na kraju i dosadi, pošto na kraju su sve kraće i kraće rute. I nije vam više toliko adrenalin da vas udari, šta ja znam. Navikneš se. Da, ko u početku što je bilo. Ali da, Ketiš je rekla, kvadovi, zipline, ali onaj tobogan na početku I što smo tobogan taj. napravili, Na njega bi mogli bi na primjer još jednom. Da, na tobogan šteta, nismo stigli, sad je već 20 do 5 radi ovaj park, ali tobogan je do pola 5 samo. Da. Tako da šteta što nismo ošli na tobogan, opet na primjer, ali kasno smo došli, mi smo došli u 10. A u 10, dobro, otvara se u otvara se u 9, 9. nismo nešto pretjerano kasno, da, sat vremena. Ali svima bi preporučili da odmah dođete na otvorenje, znači. Jer mi smo imali sreće, stvarno ne znam kako inače ovdje u ovom parku. Inače danas uopće nije bilo gužve, znači nigdje nismo čekali i mi smo baš imali ludi tempo. Stali smo samo... Jednom jest i to je to. Da, samo jednom smo stali jesti i to je to. Tako da smo stvarno imali ludi tempo. Da, ili ima dosta hodanja, ima na primjer od nekih atrakcija. Da, one dole podzemne vode i šta ja znam, to hodate, ne znam. Ali fora opet i to iskustvo jer hodate kroz špilje i onak je baš lijepo, zanimljivo. Da. Sad pogledao, znači samo u parku smo napravili, 11-12 tisuća koraka, što je show. Tako da preporučujemo da dođete odmah na otvorenje, da šta ja znam, ove tenisice za vodu jesu obavezne, to smo vidjeli. Morate imati, a vidjeli smo i zašto, zato što kad hodate kroz tu vodu je dosta oštro kamenja, dosta onako, čak i ovdje po vani kad hodate, morate imati nešto, stvarno morate imati. Nisu obavezne baš ove za vodu, možete imati svoje tenisice ako slučajno zaboravite, a ne želite kupovati. Možete i to, vidio sam dosta njih ima sandale i ne znam nija šta. Ručnici kao što su nam i preporučili vam ne trebaju, jedino na kraju sad ako sad ćete tuširat, tako da sve u svemu. Od 1 do 10. Ma top 10. Da, meni isto, ovo je brutalno. Jedan od boljih dana, Da. A mi se stvarno nadamo da se vama svidio ovaj video. Nama je ovo jedan od dražih videa koji smo snimali, znači, jer nam je baš bilo prekrasno, kao što smo 100 puta do sada rekli, da... Kao što sam rekao, nadam se da ćete nam za podršku dati jedan lajkić, vi koji se niste subscribe-ali da ćete baciti jedan subscribe, jer besplatno ljudi, a nama stvarno puno znači i jako velik nam je vjetar u leđa. Tako je. Jer tako znamo da radimo nešto dobro. Sve u svemu, puno vam hvala na gledanju i do sljedećeg puta. Pozdrav!